Nā, kua tū tētahi tamaiti, te kaumā toru ngā tau ki mua i te aroaro o te kōti ārohe o ngā motu. Ko te whakapai nāna tana kaitiaki e 50 ngā tau i pupuhi kia mate. Kei te rangahaunga Pirihimana, nā te ahi ia i pupuhi ai ia Rosemary Kurth i roto i tōna kāinga i te ahiahi Inanahi. Hei tā te tari tamaiti taiohi whānau, aha kua kāre te tamaiti nei i raro i tā rātou manaakitanga i te mahitahi rātou me te whānau o te tamaiti nei. E tino ohorere ana te hapori i tēnei aitua pūraurau. Doesn't feel very nice to know that I know the cops have gone up there with a thing, and I presume that they'll be moving the body, and even every time I hear a car go down the road, I look to sort of see what is it her. In that case, I bow to her because this is a terrible thing to happen. Kua tata ki te kotahi tau, te tamaiti nei e noho ana ki tōna whānau whāngai. Ka riro mā te tari tamaiti taiohi whānau ia e tiaki mō tēnei wā.